Kajing temu bantiet jaka da kibor sarkar jilla hamaulawai nagbenta ban mangkum ka jaka thenyun kala pelong ki paiba ka raj madan kerdem ki bala mi paiba na ki snong ki bahap hapo ka te ka raj ban persha jur ya ka ne kajing temu jong ka sarkar ya ka jing yalang paiba bat ka bala longru ka sin ka balai la penlong ha ka te ka thany ha ka khat khandai tarik urempang ar hajar ar pho ar ha ka bala shim bentaru da ki seng baper kentup nadu kinong yalam ka ribhoi youth federation ka seng tulba ki riurang ba kinong yalam jong ka ribhoi dorbar ki rangba snong kentup langru uba Erwin ke sutanga uba dei unong ya side an bala pau bha ha ka jella uba Erwin haba ai jingkran hakane ka sngi ula ther ting e ka jingthmu ka sarkar halor kane ka jingthet jaka da ka baw lo ong ba ka sarkar kala penkhen ya ki kendon ain ba pher kuntup nadu ka koj ka khia ka jingya jan na ka kat leng sun umroi ka batang kumba khat ar kilometer kat ba ka kendon ka ong ba ombet ban pelong jaka bretnyut hapo ka ar pho kilometer ka jingjangai na ka kat leng sun bat kiwe Laban kedoru badang shen u presiden rangba ka RBYF uba people thank you ula ther ting e ban amai lat ya kane ka jingthmu thiet jaka daga bawlo ong baka RBYF kan amai lat satya bakishnong haribhoy kinlong ki marten jong ka sor shlong malay bakinong yaam jini hapo karay magkakaroon kilong kume balay hato ya kila jip bakinong yaam simet Lane kinsap ya karay jeng pipi ba balay karay piti putre siksinong ditaw le sekaray. Kakam sinong damday ka business. Kadai ka traiman sinong baha ban baha ka sinong dataw. Bolon ray jeng bolmen beber kan kisah jemutlan berpeban sa sinong. Ikmelenti nakinong yalam nakinong mikmat Bakin warra hakane karait madan kerdem ladakat ngentip kana 4 crore gatar projek kadeng laradon ka pisa banthir ya ga jaka ban wanthe ya ga ka jaklia ya ga jobo jabanya sol selong hangde balai pimuan hangde ban penpena hangde hamadan mensai kat crore ngin upgrade ya ga kerdem PHC Hangtang ini song yang sesisen menjadi suan persa balik kawai balik syat dan lokumi. Ladakat taspat kerur pipelut serta seklau maulwai. Balai pimuan ban pembena baharat madan kerdem nginwan ban sedangno yaka government secondary school government higher secondary school kenang begini kikon jongi kena mahap ban le cawai pat upgrade yang education kan lada pidai ke sarkar ke bapet bat ke bayoi ngimla ban kene nanti bagi bakong kene gijana kene ke government nidai ke trasong nidai langi bantip ya ke ai kapa karai kene ke song hani kinong song ke beit gijongi karai kene has haplen jompi iwai perwai ban ai hato bibit na ban ai ban penya yang ke projek ke balbu hantai hatom lu warisau kapan haki kaput jong ka umpuin ka umraling bat ka song kerdam ni na kalian jong ka dorbas song umpuin pelun yang hangge ka maap yang ala ka banta ay kapor kung skadri jong ka umpuin pelun ni persa ya kane sagaway na kalian jong ka sanjuk di mga alam sedong jong ka malas na area i-presiden yung ako ng minister membang dangwan sa niya yung bahasa niya sikaw haya paalam ka kumor wana kaliang jong ka sanjuk jong ginong sensasyon malas na area ni don ka mensim banyak kerasaan na niya pikong karay marang kedem balay hapan kini oleh kabor jong ipangitay international larang yung brandnut jong para kijungi para jadul kijungi lese na kaliang jonga kumu presiden juga RBF ngan hamsting bangan persya henry ngatip hasol sulong ladap ki mender lalang ipej ya kayo kentang jungi kayo du kabangampu jen mau
Bakar kayo kentang jong beri nyong sernyuskum ladap kimandar. Larang apa yang polis bazar ladap kimandar. Larang apa kita kisnong. Nadu ke jalu para lane kata kedong maksang ladap kimandar. Primut bangau perusahaan KRBF ngan priang ya ke jebol jong kimandar balon beran apa riboy ngadong CPM ngadong lah ban priang ya ke jebol jong kimandar balon beran apa riboy distrik dalele ram Bangira Raya ke Kapatrik Januari Horkit Hordang ke Riboy Federation Kelamlah Bampriang Lada Karait Madang Kerjam Kapediang Ia ke Dikata Nyut Henai Tungki Seng Balang Nginamlah Bampriang Kan mau bahkan Nyut Kan pun Herna Sosulong Hapa Mawai Kan hap banyak nanti Keleng Na Kisnong Kibahap Hakpo ke Riboy District Ngipemi Kisipain Nadu Kaumyam Ngipemi Kisipain Nadu Kalat Umsau Ngipemi Kisipain Juni Na Populun Na umek, na umroy, na bongbong, hado pun poy gini ke cekak, bahkan namlah rung ke kali hakas nong ke tumpi. Kumbayong ba sangat sedap mana? Kamdai ke bermat jengek, tang ke senong di bahap hapok saudong jong kata mauai, hendak mau begini selentar ke surok ru, kimat ke jengek, ngadon ke jingtrai ke leng saudong, kapri hinyong trap ngalit trai. Abang awan pai nagi Jakarta kembali sepo amlaram lade sepo resugal para ngaboy siteng met hapo sorslong badang ki perlok jonga ki para dongulai ki hiar kali ngalit boy ki haing juki ngayos ngobat ya kata ka jimpa generator dengan kali ngong haba ka donlat kumni balay kon kam ka day ka longying man start ya ka generator uang uta usamla nga ba kam day ka generator kata ka pa kadai ke kali municipal kebatan ya ke na ke subtiktan kebatan ya ke na ke subtiktan haka tangki lungki bani berat patsya ketika cekat lenyut hapok mulai penitip kung kata ke marten bani berat hangda ngadi orang basnong ngiju keren ya ke Swachh Bharat Abhiyan dan ya ke mission yung open defecation free dari Riboy District na bilang hajar kali ki district ki bilang hagarin dia kalau kebakan nyaw kebasak madu babaro ki nong susnong juga Riboy District kisna ya ki pancana ngim julai pakar sakpal ngirasan nyaw kawin na bilang ki district kabakboy hagarin dia wat habang ilagay kita kiri bakboy ngagan mau pat ya katay municipal kebatan ya ka na kasutitang kiradan ke pancana yung indan siyo ka jingli sabas lalai ke patha hana bang ipaper ka jingli kip juga ni kali bali berat yang sekilom siwa kadang mo kadang rem ke bangin ong ba nilong ki open defecation free ngasrusi ban ong baka surkar kala kerdem pada ya arteli ki ay ki an ka batrekam ne kadai ka right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Kahok banyo ya kador kababiang habat hit jaka ke surga. Bagata karukam hit ke surga kadiban syai. Undai banyo buri kumalong muntah. Hangne ke surga kala peluet Yaki kendon jong kanekaan kampam ka kendon saupo ka section saupo ka baong alienation lani ka jing sim ka jing di ya ka jaka jong ki tribal ka di bandong ka measure of last resort bakado ndon la chute sapa lagi ngan perwan poso ya kanekaan nganum yat ya kendon pakendon handrai ngan ong ipitang kawai kani kaan kadon ka kendon hapok kani kaan kawai ka section ka basaw kaong badon kam bandon ya ka social impact assessment kung maong ba bipul man ka once ka social impact assessment ban kali kumno ka kata kani ka project ya kini nong soks nong bak ki para marcha kata kapan kau kaya ketika ante koridor kecilnya beriuk suat kumno kakta ya
Haring ang susi banong bahaka to ka public hearing kapag ibu ha maulaway. Piyona bikram yola banong ngimtre. Piyona em ni katakamat bandai hantay banong ngimtre. Hangtala pagkayupay ka an ba ni don kam. Kumbaong babugin sa mana ni hapan apim ya kata. Siya deputy commissioner. So DC. Nalor kata ka jaka kumbang asutu kadai ka jaka kabadon ka jaka rep kadon ka jaka umbang umbi kadon ka cloud berhang ni hapok ka ni ka ay ke LARR Act kat arja kat lah na lupa ya ka jaka rep kamtam ka jaka berpenuan umbet man kata lain mereka babu umbet man kata hendak ke sorkar kali rendah kata kali buri kata kali sop nomor kumba ong katu kecing ruai mana habala jur kasbai pa kelet not di ginong rem jong kajai beriu kelet nun dia ke hok kajong pai ba halor ke kendau ka siap kelet not kamtam ya kalawai jong kini ke bedang rit ya kalawai kapaten ke bompat ka na puli ya kani kaba ki ong bawanra upau ba lodar kata ka sanitary landfilling ano nga puli kani kalalong defective lupa na marbalay kakta sa kaway kaan pa de kata kaday ka solid waste management rules arjar katnri habang ang puli ka ni nagpot kati sampay ba ka rule ka magipadon ka mandi kani ka rule arajar kani ang nito solid waste management and handling rules arajar katba kaiba ka sorkar ka ayukum the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently notified the new Solid Waste Management Rules 2016. These will replace the Municipal Solid Waste Management and Handling Rules Arja. Kala replace ya kiliki ah. Kala dia ka sorka MDA ka panankam na kaan ka pala yap ban lebor ya ki hamni. Kakadaw ka don ganong rem menta banyale dakabat sisa. Kamdai syo kapor kabangin syo hala. Kacing hala kajongi kadiban sawa ha kacing po. Balai. Ka projek kalayak rupa. Nganut banong kita ka projek kalayak rupa. Ke airport kajigai kan nonang ni khatar kilometeran. Kani ka anjong ke sorkar India ko ong kamdei bandong hapo ke arpo kilometer napo ke airport. Layawan. Hajo kapor ka ong ba sanspa arspa meter na ka highway. Nagi jakasa ki beriu. Nagi jaka ki public park but ki water supply well but arpo kilometer na ke airport. Khatar kilometer. Sakaway kajaka berat nyut kajaka ket nyut kadai bandong hapo arpusan kilometer udah sorslo kanu kilometer na silong HMD sabung sabusan kilometer hadu hamtai kan poisan po hadu te malwa kesorkar kamla pengkeni ki aing ngajong halor gini ginaurim kan yang kasur jumpai bang kabalai laong management of waste in hilly areas as per the new rules kat kum gini ki an tumai batau ka sarkar India. Construction of landfills on hills shall be avoided. Umbet pansna jong lo denang ketika jaga lo
ke kumbang ibabu Vincent mana kirambas nong kidai ban wengno ya ke NOC la ni ke no objection ke jongki namar mangi pai ba maka kasi ni object halor ka nong rim jong ka ai ngin ai mangi da ka objection certificate